neza nuko konyine yamvugishije bucirambwira ngo dore ngo inyunda yihwize kugutwara inyunda y'umukara irambwira ngo uyice ngo nutayica ngo ikakubaka ngo ntuzova muri kino gihugu irambwira ngo uva nkubwira amakuru yo nyunda ngo kino gihugu uzogikomerekeramo ngo ariko ntuzopfa ngubwo wayishe yoze bimbwira negamiye kandi tumaze guhudumya ngasa n'utwawe n'udutotsi kujya negamiye irambwira ngo dore inyunda y'umukara ngo yihuse kugutwarira muri kino gihugu twari mu mibunda handi hitwa Igasiro irambwira ngo ariko ngo mbona ndayishe mari kwikirambwira ngo uko bigenze gutyo ngo ndikigutwaye ngo uzokomerekera muri kino gihugu ariko ntuzokigwamo umbwiye gute wajwiwe tiryasubiramo iranihorera Imana si mwene wacu sumusiti iraceceka nuko yambwiye ndavyicara na sinabibwira bacu bibwira umugabo umwe gusa twahudumiyanaga bene nyine umuntu yobwira ntiwe nzoraswa je hatariko ndi wasaze yampaye nzoraswa ariko sinzopfa ikwijwi ryambwiye nabonye inyunda y'umukara insanga Igasiro mwijoro Imana ibirera bya mutakizokora ngo itamenyesheje Haleluya. Sema mena ko Imana izivugisha ubwoko bwayo kandi ni icecetse iba yaravuze byararangiye Izivugaho asifiwe Yesu kweli kaduhudumiye kandi mwumva Imana yiwacu yemewe ari nayo iba mu mitima umunsi umwe twarataramye kageregeri ku ndondo ruhuha irimwo wari umwanzije we wanje twaturwana muri iyo ntambara nari ndimo negamira ku gikuta mbwira Imana iyo umuntu ugazi ko hari nk'umwanzi imbere arandi masengesho usenga na wito kurenza bene ingi tuzi ko dusanga umuceri wahiye siko kuri harya ba siko bizemera negamira ku gikuta twari kumwe n'uwitwa Mike One wo ku ndondo za kageregere bamwe abamusi turahudumiye turegamira kurya negamiye nsa n'urose ijwi rirambwira ngo ngubwire muka Mike One ngo ibibero byiwe ngo bizokikira hakaba harakana ko mu muhana kari wiwe ndavuga ati uyu mugoro w'abandi rimubwira ngo azokikira kandi afite umwana ubu ni aya ni amatabiri y'abayumbe b'ibiparapara baza bagenda bari mugenda babesha abantu bagacamwa amakanisa ndabangiye kubiga iparapara kandi ndi narahamagawe n'Imana reka subire numva ko ryajwirira rambwira ngo ubwire uyu mugore ngo amaguru yibazo kikira ibiro bye ngo bizokikira bizobona uruhisha ukumva mbabwira n'ukuri nabazo azobyandike muri comment nibahabire abantu kuri cana avuga ngo narabesha ari Bujumbura yozambwira ngo umwana azomwita Ruhana manta yozomwitega isubizo ni Ruhana maze Yesu niwe wagusubisha arangize Imana irambwira ngo ubwire umukecuru ngo imyaka ibaye 10 n'imisago ngo ariko ibiro bye bizokikira ngo azonsa azokikira azogira impumuro uruhinja rwicaye ku biro byiwe ndabimubwira mubwire bombi n'umugabo bararira noneho ariko mbimubwira afite kagatima uyu mwana bafite naho nakana ko mu muhana bazabarera nibo bakagira mwabo nyine kaba mwabona naga familie kaba mwabo bazabarera Imana imbwira ijambo rya kabiri rambwira ngo ubwire fande wawe muri kumwe ngo musibire kuko kari akabira karuha abantu baza akabira karuha kaza gahuruka ahantu baza bitonde ku Gasenyi urenze mu majaga kabiri uzamukamo ugaseruka ku Gasenyi ngo uyu mwana w'umunyamurenge wamurenganyirije iki icara hano ukora ico kizamini arakizana ndamubwira ngo nashaka reke singikore nkimubwire verbalem Yesu gari yakinongore narakirose mu ijoro ndabzuka ndabyandika mara kubyandika ndagira uko niko kuri kwa bakristo none se ariko Imana ni inshuti y'imfubyi nimuvuga ngo amina yemewe Yesu uzuturera akaruha akatwibira n'ikizamini cyo muri kaminuza aba nubwo tutokore no utowaje Yesu yozisomesha yoca mu ikaburimbo ukazitora yoca mu giti cy'umwembe aho yoca yodusomesha ko mbabwiye n'ukuri nkarota gutyo ndagikora uwo mwaka nije wagize amanota menshi muri kaminuza nzima pana mu ishuri muri initiation ya recherche scientifique bamwe bene wacu kera bari bavuze ngo ni bwa burara ngo bwababusoka kandi koko niko byendaga gusa nshobora ubonye umuntu wawusomesha iyo mfubyi ngata kaminuza nkaja ku mustari barya bene wacu harimo bene data wacu babugufi sinishimye ko basitsinzwe nukuri none se wokwishima ko abantu batsinzwe sinobishima Imana pi kuko amafaranga bayahombye Imana ingirira neza mu rwego ibo babirukanye kubera amanota make agazabaza ari amakotation y'aba mediocre bakakwirukana ngo uzoje kwiga baja ku tundi tu institution tumwe tundi twabaga mu Bukavu
wagaze utanga udufaranga mukavugana amanota bo byoba ngombwa ko bokwandikira baragenda Imana ingumiza hahandi ndayishima ihimbazwe nimuvuge ngo amen Amen. shatse kuvuga iki Imana iba bugufi bw'imfubyi ubu ni ubutaka bwo kubibwamo mbarahiye ukuri Imana iba bugufi y'ubwo butaka kandi zibwitaho kugeza umunsi yambwiye ngo kubera ko wagumye mu gitaramo ngo habe n'umunsi wo gushaka kwawe nzogumana nawe mu gitaramo umunsi umwe muzobaze ba pasteur apotre Ntezijyari hano bangabinka 9 umugabo arambwira ngo ngabinka 7 ngo zo mu kibuga ciwe zose ngo azozinkwera zose ko ari 7 ngabaye data ndo ndi woba data zingabire gusa ariko nyine ukomeza ubumwira wanje ariko ndi woba data ndazanga nukuri yangabiye 3 mu gitondo kimwe zose narazikoye kubera ijwi ry'Imana riza riba hafi y'imfubyi ndayishimira ihimbazo Amen. ndayishimira amen data none ni mumbwire undi mugabo wari kungabira inka 7 mu gitondo kimwe ni mumumbwire atari Yesu gusa uzukingura kabanda kavuga ngo imfubyi namwe nimubeho tugirire neza muri uyu mugoroba twiyereke turagukeneye utuvugishe dukeneye ijwi ryawe utwungura ubwenge kuko ari wowe ubutanga utube bugufi nico twifuza titubure neza yawe titubure umugisha wawe ihumure ryawe rigumane natwe tambwe zacu zimurikirwe nawe ubwenge bwacu buyoborwe nawe shimwe ry'Uwiteka rihore mu kanwa kacu ibihe bidashira amen haleluya sifa kwa Mungu amen mushumba arakoze Imana imuha umugisha sarya umukristo nawe yemeye kwifuriza undi muntu umugisha cyangwa yo munungu yaho ngaho nuko nawe wifujije nyine ngukubeho sema haleluya reka naje bansomere gusa iyi teme nimara nama nkomeza Yakobo 1:27 kugira ngo nanje nihute kandi uyu mwanya hari abantu baza bataha kubera ko ubaye uyu tugiye kuja bene mutekereza ugiye gutangira mu kanya gatoya siko kuri munikirize mashiniko sema haleluya akaba n'abandi baza bataha kubera yuko bafite ibituma ibibatera kujya mu rugo ngaho ni muhansomere umusomyi mwiza nansomere iyo teme yacu gira dukomeze biravuze ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana data wa twese niri no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo yego no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi amen amen haleluya sifa kwa Mungu duhimbaje Imana yuko ituboneye umwanya kugira ngo tubashe guterana bangana gutya Imana ihabwe icubahiro haleluya sifa kwa Mungu nanje simba muremure mugani w'umushumba ndashima Imana kandi yuko duteranye mwadutekereje kugira ngo tubane muri uyu mwanya tuganira ijambo ry'Imana abadutekereje mwarakoze turabashimiye uhereye kuri ministeri harya sibavuze zose ministeri ariko ngira ngo bababwiye ngo none ive no kwizina rya ministeri irenge kuba ministeri nishakibe company nishakibe ONG mwishakira irindi zina uko muyita pfa kuba isohoza igikorwa turabashimiye Imana ibaha umugisha
duciye bugufi imbere y'abashumba nabo batwakiriye. Imana ibagirire neza. Haleluya. Haleluya. Mwama muguma aho ngaho nyine nanone nyine. Iyo umuntu baba bamwikiriza azamenya ko ari kumwe n'abandi cyane. Habe nubwo mutobana cyane mugapfa kumwikiriza. Muri waza yumva ko muri kumwe. Siko kuri se. Turashima Imana kandi kubana n'umushumba. Usa hari igihe muza muhurira n'abantu mwivuga butumwa ukazuga nse. Nimubona ukumva ingira. Ariko siko bisa umutima ukumva bwije ukuri. Umubyeyi cyane ndetse biza bishaka nko kuvugika mu Kinyamurenge, kuvuga umuntu w'umubyeyi ukubyaye mukuru ngo ni inshuti yawe bibi. Biza bisa naho bigiye gushira nk'imbaraga kandi we wazivuganye zirimo, ariko birasa nuko nguko nyine. Ndabishima ko duhuriye mu ivuga butumwa mu nzu y'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Ndashima Imana kandi kubona ababyeyi, numvise pasiteri abihamya. Imana ishimwe kubana nabo cyane. Dufitaga n'abandi basaziye mu ikanisa nta mbaraga z'ubutumwa bwiza mu mitima, ariko kandi bashaje baza bagera kuri rutari, bashaje baza banywa meza ariko bashaje nta kandi ke ninza kubona igitekerezo ciza cyo kubivuga ndaza kurisohoza nanone. Nimuvuga ngo haleluya. Sifa kwa Mungu. Idini nyakuri ni irisura, ni irifasha imfubyi n'abapfakazi ndetse rikirinda kwanduzwa n'ibyisi. Ngiyo mitonde nyayo kabisa, ngiyo sepake nyayo, ngiyo kadeza nyayo, ngiyo UPCM Christian Church nyayo, ngiyo Foursquare nyayo, ngiyo adresse kabisa yuzuye y'umukristo. Uko niko ikwiye kumera. Ni irifasha imfubyi n'abapfakazi ndetse rikagira umutwaro wo kwirinda kwanduzwa n'ibyisi. Haleluya. Imana ishimwe no kuri bene data badutumiranye, muvandimwe hano na mwene data hariya Nyabambe. Imana ibagirire neza muri inzira yo kuja mu ijuru. Haleluya. Nagiye nandika ibintu noneho pasiteri avuge nsa n'ucanganyikwe nuko mutambonye nagumye kwandika. Mbona ibyo nanditse mbere ko bigiye guhinduka, ariko ndavuga ngo ubwo turi kumwe namwe nanone turabihindura tubyerekeza muri iryo dini ntaho bikiducikiye. Nimuvuge ngo haleluya. Sifa kwa Mungu. Iri ni ryo torero donc rihumeka. Iwacu bagaza babikora cyane ku Ndondo. Nagiye mpaca igihe kimwe mu majoro n'amanywa narahaciye. Iyo ibigori bihabyera mu gihugu c'Indondo baza bagenda bakagira umugano umwe bakawutambika bakawuhambira kurundi bakambika rya koti ryashaje umugabo gazajana kubyukiriza inka kugira ngo bakareba n'igisapu bene kirya gishaje bakakimanika harya hejuru. None umuyaguza ugira gutya iciyoni kigatinya rya koti, ariko ibyiyoni by'inyonyi neza byamenyereye kona byagaza byitura iruhande rwa rya koti bikarya ibigori. Siko byagaza bigenda n'ukuri, niko byagaza bigenda. Cya kintu cagiraga izina bagaza bacita ngo ni kadahumeka. Siko ariko iyo abantu babikiriza nabi kandi tuganira bacu, iyo babikiriza bukeya nakoba ko muranikiriza bukeya kandi ari mwe mwatuye ku Ndondo je ndi umunyamibundo. Ni Ikinyamurenge, ni Ikinyarwanda. Mu Kinyamurenge ni gute? Ni Waringa cyangwa ni Dagoni? Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Nuko muraza kugitorera Ikinyamurenge ciza cyangwa muze nubundi ko ubwo mwacumvishe mu Kinyarwanda nanone no mu Kinyamurenge murarogera muhira mwamenye ukundi mugisobanura. Kiriya kintu cyagiraga imbaraga zo gukanga iciyoni kitaramenyera kona gusa.
ico ciyoni kigasiba cyangwa kandakona mu wundi mubande utarimo rya koti, ariko nabanyiri imirima bagaza biyaranja imibande yose ikamanikwa bya bikoti n'ibisimisi byashize kugira ngo ibyiyoni bibwirirwe. Siko byagaza bimera. Nimuvuge ngo amen. Itorero naryo risura imfubyi, rigasura n'abapfakazi, riba ryamaze kwambura rya koti rikambara ikoti ryo guhumeka. Yo, nimuvuge ngo amen. Rikagira ishusho y'itorero, kuko itorero nirihumeka. Itorero ridahumeka si itorero. Rifite izina. Rya joro twaganiriye hano muri veye nababwiye izina ryanje rya Ruhanama, irya kabiri ni Rishare. Rishare rirasobanura ngo ni personne qui est très riche. N'umuntu riche, ufite n'umuntu ugize gute utunze. Mbabwira uburyo umunyakenya witwa Kamau utuye Kareni ari we Rishare gusumba njewe. Donc dushobora kwitira iwe ni Rishare washize mu bikorwa ivyiryo zina nka rya jambo mwe muza mukora ivyiryo jambo atari ugupfa kuryumva ngo mwishuke. Iwe ni Rishare nubwo ayo yoryiyitirira, ni na Rishare nubwo atogira gute atoryiyita. Jewe ndi Rishare wizina, ariko twoja kuri konti wosanga Kamau ari we Rishare. Ndatekereza ko ntabeshe. Nimunikirize muvuge ngo amen. Haleluya sana. Birashoboka yuko umwana w'umuntu ashobora kugira imyaka 20 cyangwa 30 mu iparuwasi. Nimbivuga ndasa nugiye guta mu bantu bakuru, ariko muraza kungarura. Birashoboka ko umuntu yohagarara mu ikanisa ari koti ryo gukanga. Ese niko nimuvuge ngo amen. Nija kunanirwa pastor aransungura tugeze mu nzira ntansungurira hano. Arambwirira mu nzira. Ngaho ni muzamurira Imana icubahiro, duheze Imana icubahiro. Sema haleluya. Birashoboka yuko umuntu yotura yeme nimuvuge ngo haleluya sana. Umuntu yotura mu kijiji asa nikoti ridahumeka, kandi iwe n'abamurangiza bakavuga ngo riri kanisa ribamwe umugabo uri hagazemo. Ariko muri we na Yesu uzumenye itorero rihumeka, Yesu akavuga ngo hariya haba ikoti riza rikanga ibyiyona, ariko nta paruwasi bahariye. Kuko abantu batubona bitandukanye n'uburyo Imana itubona. Nanjye jambo twaganiriye wa munsi hano mu itorero birababaje, biteye n'agahinda kugira ukusa abantu bakubona atari ko Imana ikubona, ahubwo wose uko Imana ikubona abantu bashaka bakakubona uko badashaka ko bakubona ko. Ni naco gituma nababwiye rya jambo ngo abenshi bari baririmbye ya Vince iri mu kumfasha, ariko ikancalenginga ivuga ngo azane mugitu iyo muhaye nyabambe microphone sico yatumiriwe hano cyangwa uriya mugabo. Abantu bazabona umuntu jega ndi busoka timuzi ko nkunda utuvensi mpaye mbwiriza. Mureke kumbuza amavuta yanje mpaye nova umutima uburyo akwiye kugenda. Nimuvuge ngo amen. Sema haleluya. Twarangiza tukagira ngo amarira Yesu azashishikazwa nayo kuzoduhoza ngo naya ngaya yo mu makartier yo kuririra kawunga ngo yabuze cyangwa bagiye kudukingiraho amazu. Yesu amarira menshi azarangiza naya benshi bagiye bagira intambara ziturutse ku buryo bw'umurimo wayo. Abantu bakabura ibitotsi bagashorwa intambara, abandi bagakurubanwa bagatarwa mu rwobo rw'intare, abandi bakabambwa bacuritse. Ngari amarira Yesu azayirahira akavuga singira isoni zo kwitwa Imana yabo. Ni benariya. Nimuvuge ngo amen. Sema haleluya. Ico bita une église vivante. Ibujumbura habagize nabagaza bita ngo ni kuri viva. Haleluya. Une église vivante, itorero rihumeka, itorero de dobela cari de Saint Père de Venias. Muvuga ngo amen yemewe. Amen. Nimwongere ngo haleluya. Haleluya. Itorero rihumeka, itorero rigira ubuzima muri ryo, itorero une personne vivante, umuntu ubaho n'umuntu uhumeka
ni umuntu wokora, ni umuntu wotekereza, n'umuntu wokungura igitekerezo, ni n'uwo wocungura. Kuko mu biranga upfuye habamo kudatekereza, habamo kudatekererezwa, habamo kudasungura no kudasungurwa. Nimuvuge ngo amen. Amen. Nimwongere ngo haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ridusaba kubaho turi une église vivante, itorero rifite ubuzima gatozi. Ese siko pastor? Hara buriya ese nabonye niri iwacu hari itorero rimwe nabonye Kayole rifite igikorane cyo gushima ngo ko ryabonye ubuzima. Ako ndavumbuye ntoye topic ba. Nimuvuga ngo amen. Amen. Rifite igikorane cyo gushima ko babonye ubuzima gatozi. Ubu bwa leta, igipapuro ca leta, iyi dokima leta iheza itorero ko rifite ubuzima gatozi. Se mugiye he? Muzamugenda hakiri kare we. Nimuvuge ngo amen. Amen. Kandekere gutyo gira dukore umurimo. Cyo nari mfite kuvuga reka ngikamirikishiriza ahangaha gira dukora umurimo w'Imana. Abantu bakoze igikorane cyo gushima kandi sikibi ko babonye ubuzima gatozi. Ariko kandi twebwe twarabubonye kandi twabubonye tutarabunegosiye. Twagiye kwicarana na ba chairman, twicaranye na ba polisi ba chief bo mu karere tubayemo, twageze hariya muri iriya nzu ni hariya ni Sheria House. Sheria House. Twebwe habonetse indi Sheria House yatugemuriye ubuzima gatozi. Sema haleluya. Amen. Kuko gutanga nukuva donc ni kimwe mu mirimo myinshi ihamya imirimo yo kuva mu butumbi. Ese niko gukorera Imana Bibiliya ivuga ngo nimutagira ngo kwizera ngo kurenza uko banditse niki ngo nuko abafarisayo. Uko kuvuga Yesu no kumumenya ko ari umwana w'Imana verbalema, n'abafarisayo bari bamuzi ndetse kurenza uko tuza tubivuga twebwe. Muzotibuka hari isiri musanga umuhazara wabaye amaze mwumve basheho kuntu bazi izi nyaraka mutangare. Sifa kwa Mungu. Amen. Nimuvuge kandi ngo amen. Amen. Nimunemerere muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Bibiliya ibi byo kumenya naratangaye, ibi byo kuvuga izina ry'Imana abadayimoni bamuzi mbere yuko tumumenya twebwe. Mwibuke Yesu agize imyaka ingavu hano ku isi? 2026. Nukuvuga ngo abari hano bose nta numwe wari bwavuke, nabandi bashaje ntibari bwakavuka, nabo dukomoka wenda nikizazi cya gatatu cya kane cyari kitarabaho. Suko nguko ico gihe abadayimoni bari bazi Yesu ngo yageze yambuse mu gihugu c'Abagadare na gutya akicambuka ngo bamamubwira ngo ese mwana w'Imana uje kera kuduciraho uruba iteka, ati banku witonda ahubwo dutume muri izi ngurube ube nku witonda utudohorere hari umusiga wacu natwe. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ibyo byo kumenya ko Yesu ari umunyembaraga n'abadayimoni bagize gute baramuzi. Ariko kandi Bibiliya ikavuga ngo kwizera kutagira imirimo ngo kuba gupfuye. Siko kuri harya? Kwizera iyo kutabana n'imirimo kuba ari ukwizera gupfuye. Jambo rya kabiri gukora n'imbaraga zigeze umuntu kuri. Ituro ni mu Migani 18 no ku 16. Ituro ico bita ituro n'imbaraga zikura umuntu hafi zikamugeza kuri. Biri zivuga ngo ituro ry'umuntu ngo rizari muvana aho ari rikamugeza kure ngo ndetse rikamugezaho rimwicazanya ngo nabakomeye. Kugira neza biza bikugeza kuri. Kuko ituro
ituro ni umuhanda. Ituro naratangaye, ituro ribamwe imbaraga za tingatinga, ibimashine biza bica umuhanda bigakubita umuhanda bikawuca, ugahuruka mu mujyi, ryamara rigasubira rikaza rikakubera amatatu, rikagupakira rikaguserutsa mu mujyi, rikaguserutsa imbere y'abakomeye, ryarangiza rikakubera favere. Rizare favere ni igikundiro, ni gute twobyita, rikakuremera igikundiro mu maso y'abandi bantu, wahagarara wavuga ijambo rikumvikana mbere ntaryo wagiraga. Ituro ya nimuvuga ngo amen. Amen. Ndasoje gutura. Imbaraga z'ituro n'ubwenge bukomoka mu bwami buza bukubita ubwenge bw'umuntu bukabutsindira muri twe, bigasohoza iby'ubwo bwami. Kuko nta muntu n'umwe uramasha gutura ngo areke kuburana n'umutima umutuyemo ngo ese ndatangangana gute, ndasigazangana gute. Ariko iyo ubwo bwami, iyo uri persone vivante, iyo uri umuntu uhumeka, ubwo bwami bwamaze gucumbika muri wewe, habamwe imbaraga ze zikubita ubwami bw'ubumuntu, zikamara imbaraga z'ubumuntu muri wewe, zigasa n'izibutsimbuje iby'ubwami bw'Imana, ugasohoza iby'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'ubumuntu butuye mu muntu bugapungukirwa. Ngubu ubutaka bwo kubibamo rero, ngubu ubutaka budahomba. Sema haleluya. Amen. Nimwongere kandi ngo amen. Amen. Ngubu ubutaka budahomba. Yavuze neza. Ariko nibajije ibibazo nuko ntabivuze. Nibajije ikibazo kimwe, kubera iki Yesu yakeneye kutwibwira irya kabiri ku mfuzi. Yaravuze ngo, aravuga ngo ni jewe se, yeme ni muntu akire cyane, ni jewe se wiki. Kubera iki Yesu yasubiye kubivuga. Donc mu bundi buryo ni nka warning yoza dwe ngo faites attention. Muri Kongo hari ukuntu bagaza bandika ku bipango, iyo batanditse ngo mbwa mabe, bagaza bandika hariya bagashira hejuru ku muriro wakura ku gipango, bakandika ngo Kasenyola, danger de mort. Siko bagaza bandika kurya cyangwa shemesha, cyangwa ngo shemesha. Yesu yakeneye kutubwira ku mfubyi ngo danger de mort, crignota danger de mort, à ne pas toucher. Hariya ni intouchable. Niki na hantu hadatungwa urutoki, udashoboye kumugirira neza, wofata igikonjo cawe ukakibumba n'amaso yawe n'akanwa kawe ugaceceka, iyo udashoboye kumugirira neza. Kuko Yesu yamutwibwiyeho inshuro ya kabiri. Sema haleluya. Ndasubira ndatekereza ngo cyatumye amutwibwira inshuro ya kabiri, nuko yashatse kutwereka ko ari ubutaka budashobora kurumba. Yo nimuvuge ngo amen. Kubera yuko hari ubutaka abahinzi, hari ubutaka buza busaba ifumbire, hakaba n'ubutaka bumeze nk'ubw'imirimba baza batsinda imbara bakazosubiraho gusarura gusa no kurinda inkima. Twabaye ahantu hamwe abanyamibunda bashobora kumbera abahamya. Hari ahantu bagaza batsinda imbara bita ngo niranga hajirungurungu. Nza nibuka akazi twagiraga karako kurinda inkima, tukagenda kare zitarabyuka, saa 11 tukaba ko turahuruko tukama dukomeza, zikabona umwotsi tugaturisa n'udushara zigatinya kuza kona. Nako kazi twagiraga nako kuja gusarura, kwikorera ibigori. Ariko kandi kwari ukureba amata gusa mugaheza bene wacu bagazashobora gutsinda ibiti binini by'inganza marungu, bamara kubitsinda bagatera, tukazoja gusa gusarura kwikorera ibigori. Nizo mvune twagiraga zo kuja kwikorera ibigori. Ngubu ubutaka butazaburumba, nukugirira neza umuntu usa n'uwari ufite ishusho idakwiye kugirirwa neza, nukurengera uwari ufite ishusho y'igisuzuguriro k'imfubyi. Mu bundi buryo umwana umwe ngo inkuba yarakubise ngo bagira ubwoba, ise yaragiye, ise arahindura, imvura yahise ngo ise yinjire yamavuga ngo usubirega. Donc ni nka yankuba cya kintu cyamusigaye umutima, kubera ko yarazi ku ise ahinduye, kandi umwana wese abazi ko nta muntu wo kubita se, abe nubwo so yabagahonje ari umunyantegeke, ayaza yinjira ukabona yo kubita se wabamutegetsi, kuko se wabamutegetsi nubwo yogira imbaraga zingana n'izinzu isaro umunyantegeke. Ariko kubera gusukuntu uzi ko so yibitsemo imbaraga zo mwanyu kujya umubona, ugatekereza ngo yo kubita n'abagabo bahandi. Wa mwana agira ngo ise yonanira n'inkuba arevugira ngo usubireka.
nuko yarabonye se. Buri imfubyi iyo umuntu apfushije umubyeyi azasa naho ikirere gikinguwe kuri we cy'igisuzuguriro. Ico gihe rero iyo ubereye bene uwo nguwo umutaka ukamubundikira. Ese niko hari uko mwari mushatse kunongorera, nimuvuge ngo haleluya. Nimureke ubunyine mugiye kubinongorera mu noti mwenka bihangana buke, nimuvuge ngo haleluya. Duheze Imana icubahiro, sifa kwa Mungu. Iyo bene uwo nguwo umubereye umutaka, iyo bene uwo nguwo umukingirije izuba, ubukoze ubushake bw'Imana. Ntidusabwa byinshi byo kuvuga, dusabwa byinshi twamenye kubishira mu ngiro. Ese niko bano bateguye igikorane ni bansanga hano kuva none mubaye ministeri, ariko nije ubivuze nimunsange hano. Agusalire itaza kubanka kautowaje tugiye gutanga ifaranga nisho ukuntu noza numva nkingurumira y'igitaramo, ariko nubundi turaza kugisembuza mu kanya gato ya nanone nyine ikiba kibi. Nokuri nimuvuge ngo haleluya. Reka ninginge mwene data ampera umuntu microphone muri bano bene data bateguye kino kintu. Kino gikorwa ni igikorwa cyo kugirira neza imfubyi n'abafakazi. Bishibura twiyaranje tuvuge ngo iki gihembwe muri Kitengera cyagira imfubyi zirukanwa ku masomo. Ariko murumva uburyo iyo nama ibaye nziza, chairman yo yishigikira kuko abagize neza mu baturage be cyagira imfubyi zo muca ifite ibitabo ngo yirukanwa ku kizami. Ariko uzi jewe ndabizi, nigeze kubibabwira rimwe maze kuba imfubyi Bujumbura, abo twabanaga muri foye baransohoye. Ubwo buhamya sino babwiye, ariko ndimubwira ngo butangiye gusaza nibusha nje bungiramo amavuta. Habe nubwo muzobwumva kenshi ntibwenda gusaza. Baransohora muri foye nje gucumbika mu ikanisa nikorera uduhuzu twanje ndatuzana n'ishati Leonard yari yarankuburiye. Mburiyo nerekera kabisa. Bantuma ngo nzoje gwakwa ku mugabo mwene wabo na pasteur twagendanye w'abasinzira bagiraga inkanisha umibunda, ngo bamboneye akazi ko gwakwa ngo bazo bampemba kamasa umwakurangiye. Mbwira Imana ngo ubwiye Bibiliya ngiyifite imitume yose sinzohakanwa Bibiliya ikivuka kizonke. Ereka ukuye imitume yomburira Minervare guhera muri Mwanza kugera muri Ufuno ibitabo 66 nzobiburamwo Minervare yo kwiga Bujumbura. Mbwira Imana ngo ariko Mana ukuye imitume nda Minervare wo mzarira muri iyi mitume. Mbwira Imana ngo nkomeje kwinjira ihuduma kararira umwembe nkawiririrwa ndasuzugurika. Abenshi bene wacu barasigaye bandamusa bagakenera nko kuniya kavuba kubazi ko nomubwira ntiwe nta 500 wonsigiraho, bakaniya kavuba ngasigara gutyo ntayo bansigiye. Ndasuzugurika icoki, ariko Imana igira ibihe mu kuboko kwayo. Niko biza bimera ku Mana nise wacu twebwe. Mu gihe abandi ba data wacu bacecetse, aba nubwo boceceka bakabumbakanwa, nanone yari yandikishije kuri twebwe, kuri yo identité iri complete kabisa kuri twe. Yesu aho ngaho yaraha complete ari yo vide. Duheze Imana icubahiro, nimuvuge ngo haleluya. Kuri yo vide yashize izina rye ahari handitse wenda se warunaka washaje, yarahatsimbuye irahiyandikisha iravuga ngo jewe ndahari ndiso, nzogumana nawe, nzobana nawe, amarira zoyaguhoza n'agahinda ko ku mutima nzokaguhoza, uzosoma kandi uzogera kure nko abandi bazogera bafite ababyeyi. Nimuvuge ngo amen. Ndi mu ikanisa, Imana ituma umugore w'umurundi kazi witwa Floro tuye mu Kigobe ninko mu Kiyovu ninkazakare niza hano ni mu makartier noble y'abakire. Araza injire mu kanisa ya pasteur microphone ngujya mwana ngo pasteur ngujya mwana nguri inyuma ndehe amaze ngira isore zo gutambuka na ya shati icitse ku ijosi mu ikanisa nikirato cacitse cahengamye agatsintsino nisogisi zagaza zicika ngasubira nkazisonesha, inyuzi y'umupfuko zacitse mu mano ngasubira nkazegeranya nkazisona, n'urukweto ruhumura nabi jewe nkicari inyuma, ariko gitarama ari cose kana rintwega mu ikanisa nta kindi nari yeguriye Yesu, nta yandi mahitamo nari mfite. Nimuvuga ngo amen. Ayo ariko ukujya n'ijambo mwamwikiriza wa minanto Yesu wangiriye ukumara gutyo. Nimuvuga ngo amen. Amen.
aravuga ngo ujya mwana ngo uri hajye inyuma ngo buri gihe ngo araryama ngo akamurota ngo umuntu akamubwira ngo azomubere ngo umubyeyi ngo none ngo nidusohoka ngo nje gutora igikapu ngo njane ndaje kugitora ndi hano jana gusa tugenda nta yandi makuru yo kuja gutora igikapu wansanze muri foye byarangiye ngo njana shewe kabisa yaparitse imodokari yera ariko igitaramo kiza kitwishiza muri bene amamodoka dufite kwireze yazihumurana ariko igitaramo ni sawa kabisa yeme mukomera Imana amashyi Imana nziza yita kuri kwiriya ihumuri y'igitaramo gusa cafurubiye mu bugingo iza yita kuri izo mbaraga zuzuye gusa umutima ikavuga ngo jewe kwire yo humura ubupfubyi bwo remera pfa kuba gusa jewe nariyandikishe ko nzokugirira neza ibindi ni badaye dutaha mu Kigobe turatarama umugabo we ntiyarakijijwe umugabo wambwira ambaza amateka ndayamubwira arambwira ngo Imana yawe izi kuvugisha si rimwe si kabiri zimvugisha habe n'ubu gusa uretse n'irindijwe n'iyi bibiri ukunijwe gusa izi mvugisha iyo nsomye muri Zaburi nza mpasanga yavuze naseruka mu nzandiko za Pawulo iho izivuga ngo muri haut-parleur zandiko za Pawulo ni muri haute voix kabisa kubanyagitaramo ziranzandiko zivuze mu ijwi rinini n'ukuri duzamura icubero duhize Imana icubahiro nimuvuge ngo amen izi mvugisha kabyumva igasubira ikamvugisha muri izi nzandiko zayo kabyumva arambwira ngo ese ushaka kwiga mu ihe kaminuza mu Burundi uyimbwire aho mbasimbutsa amakuru menshi ndayimubwira yagiraga rigere ndamubwira ngo ushaka kwiga niyo nziza umutima uhayumbwira ni y'igitaramo cahudumiye ni yingiyi umutima wanje wifuje nyishamo ndangizo igitaramo cabaye zantekeza ko cage twahuriye mu Minembwe ndavuga ngo ndagisize sinkirebye kaminuza igitaramo cabaye mu Minembwe abandi bayumbe bari muri Gitavi guhudumiye abandi bari muri Nzovu erega igitaramo cabayumbe sinjewe kandi hari kondisivuga ngo amasuseta 3 barakwirukana burundu uve muri yo kaminuza ndavuga ndi nibanirukana ubwo nkiri kumwe na Yesu mafu ya leta mugani w'abana biwacu bwara mwamaze kwitegura uburyo muvuga mwasoje sawa mbwira Imana gutyo ndagenda nja gutarama mu Minembwe twahuriye n'abapasteri bavuye Kamembe turangize ndaza nshike nsanga bakoze ibizamini bya bitatu ya masuseta 3 je nari nsigaranye chance imwe yo guhura nayo gusa muri deuxième session naryama ninjoro umuntu akaza kambwira ngo mva nkubwire Ruhana byuka wandike question ya mbere nuko question ya kabiri nuko question ya gatatu nuko nabikoroganiye n'umuprofesseur witwa Marcel w'umwisilamu muri kuru yitwa initiation à la recherche scientifique muri droit muri uwo mwaka niyo yari kuri fita y'amanota menshi turabikorogana nayikoze muri 15 minutes ndayimusingiriza nyimusingirize turabipfa ngo natirishikizame aho navuye se mu Kigobe nza kwibikizame mu Buyenzi peza amanota yaje murega kuri recteur witwaga Gilbert Sekamana ko yaciye ikizamini cyaje Gilbert aramubwira ngo uyu mwana w'umunyamurenge wa murenganyirije iki icara hano ukora ico kizamini arakizana ndamubwira ngo nashaka reke singikore nkimubwire verbalem Yesu gari yakinongore narakirose mu ijoro ndavuzuka ndabyandika mara kubyandika ndagira uko niko kuri kwa bakristo none se ariko Imana ni inshuti y'imfubyi nimuvuga ngo amina yemewe Yesu uzuturera akaruha akatwibira n'ikizamini cyo muri kaminuza ashowa habe nubwo tutokore no utowaje Yesu yozisomesha yoca mu ikaburimbo ukazitora yoca mu giti cy'umwembe kika aho yoca yodusomesha ko mbabwiye n'ukuri nkarota gutyo ndagikora uwo mwaka nije wagize amanota menshi muri kaminuza nzima pana mu ishuri muri initiation à la recherche scientifique bamwe bene wacu kera bari bavuze ngo ni bwa burara ngo bwabusoka kandi koko niko byendaga gusa nshobora ubonye umuntu wawusomesha iyo mfubyi ngata kaminuza nkaja ku mustari barya bene wacu harimo bene data wacu babugufi sinishimye ko basitsinzwe nukuri none se wokushima ko abantu batsinzwe sinobishima Imana pi kuko amafaranga bayahombye Imana ingirira neza mu rwego ibo babirukanye kubera amanota make hagazabaza ari amakotation y'aba mediocre bakakwirukana ngo uzoje kwiga baja kutundi tu institution tumwe tundi twabaga ibukavu wagaza utanga udufaranga mukavugana amanota bo
byoba ngombwa ko bokwandikira baragenda. Imana ingumiza hahandi ndayishimiye himbazwe. Nimuvuge ngo amen. Amen. Shatse kuvuga iki? Imana iba bugufi bw'imfubyi. Ubu ni ubutaka bwo kubibwamo. Barahiye ukuri. Imana iba bugufi y'ubwo butaka kandi zibwitaho. Kugeza umunsi yambwiye ngo kubera ko wagumye mu gitaramo ngo habe n'umunsi wo gushaka kwawe nzogumana nawe. Mu gitaramo umunsi umwe muzobaze ba pasteur apotre ntezijyari hano. Banga binka 9 umugabo umwe arambwira ngo ngabinka 7 ngo zo mu kibuga ciwe zose ngo azozinkwera zose ko ari 7 ngabaye data ndo ndi woba data zingabire gusa ariko nyine ukomeza ubumwira wanje ariko ti woba data ndazanga nukuri yangabiye 3 mu gitondo kimwe zose narazikoye kubera ijwi ry'Imana rizariba hafi y'imfubyi. Ndayishimira himbazo. Amen. Ndayishimira amen data none ni mumbwire undi mugabo wari kungabira inka 7 mu gitondo kimwe. Ni mumumbwire atari Yesu gusa uzukingura kabanda kavuga ngo imfubyi namwe nimubeho. Pera hera kuri uriya mugabo mumpere microphone atubwira icyo azakora.